Ghana Enterprises Agency for Mrashebedwani Owachi Moda so Alexander Kwasiakwa de adoye sonkwa koma adwadi 4 years September bosomede tosudu emiensa eja hwenhwemu a eto Achimoda Central Market no yakoma wo 3 million cedis seja one more enye ye omo hweye no wonfa enhye bibia senemu awon Adom TV eto so Omanfo beka eja eto Achimoda dwom emedwadifo bibre na ehwe wonema ene wonejapade no Mrashebedwani a wo honom Alexander Akwasi Akwa ene Ghana Enterprise Agency aka won ho aboma wode Ghana cedi no opepe miensa empemo ha ene edusia baako ene na chipo ahanum ene kwakwacha ma edwadifo wo honom se wonfantete wokabi na ebra opanyimpa woda Ghana Enterprise Agency Kwasi Yanki aye ene Adom Kasee ama nebuni etwetwesa ensim komo wo kyeremu So ni Ghana Enterprises Agency ejuma ko na eboa ehwe ema ejuma wo Ghana ha sei omutu mpon gina ho yie no yen ena omo fresh yen fa mboa kakra mbe mo nti 3 months ni ye due diligence ye hwe de sie ena ahwe boa ye betumi dia mo mo sa na omo nso tumi dia show mo ejuma na ye kese nti enda ejuma dia ye ba ne se ye ba se ejuma no ya hwe wie ye analysis hu omo a omo hia mboa ena ahia ye beboa omo nti ne ya ba ende Mrashebedwani a wo Achimoda Alexander Akwasi Akwa de ne de eka nsemi hu Ghana Enterprise Agency for so aba oma maye over 3 million Ghana cedis ye de be ma wo mu a wo mu digwa akese no wo mo tontoma wo mo tompaboa wo mo stores akese a mo niam ahye enkoye te se mastock de no ye ma flat figure no according to how you trade any usika any send you behia odi bedigwa no na omode aba enu ntinu me as a member of parliament many age is as a madodo yi omta amachi wo mu arehemu enu ntinu ye na ma ye koba nyina no na ye di ensawoso send ye beya penifo betie sufre edwadifo bia sato renchi muto wo no wonsem bia wode to Adom Kasee enemu ni na ye baaya na nadu de beda na sepa woni awaye efise sika enne omode aba na nye sika ketwa first one aba second one aba enne ye third one eti ye beda na nadu asepa woni awaye Alexander Kwasi Akwa waya de edwa yishi ye oni yenya nenam dwanimu na ade a waye wama ye sika ema ne bronyen yenso yenye bia ye de ye adwuma nti ye da ye mpiase